koliko je industrijskih zona u Srbiji, koliko je nužno da se zemlja brzo pokrene. I dragi moji prijatelji, sve to mora ispod, iznad, pored ovoga što sam rekao da ima jedan cilj. Slobodna Srbijo! Ovo je naš prvi veliki skup posle marta 2014. godine. Zato vas pozivam da minutom ćutanja odamo počast stradalima u prošlogodišnjim poplavama i u helikopterskoj nesreći. Slava im! A sada, da li postoji naša krivica u svemu tome? Pitam te lepo.